Iako je slovensko društvo tradicionalno liberalnije od ostatka Balkana, izbor 40-godišnje Alenke Bratušek na mjesto premijerke prve u historiji te zemlje značajan je što je došao u trenutku duboke finansijske i političke krize. Bratušek, koja je ekonomski stručnjak i važi za zvijezdu u usponu među veteranima slovenske politike, povjereno je da konsoliduje privredu i obnovi povjerenje građana u državne institucije koje je snažno uzdrmano finansijskom krizom Evropske unije. Moje političko djelovanje ide u smjeru umirivanja situacije u Sloveniji, koje je apsolutno potrebno. Prema njenim riječima još važe stari stereotipi i postavljaju se razna pitanja. Prvo je uvijek da li sam udata i šta moj otac misli o tome što putujem sama okružena muškarcima. A u Sloveniji su ubrzo, pošto je Bratušek izabran, a njeni politički protivnici na Twitteru napisali njen mandat će biti dug kao i njena suknja. Ona je odgovorila: želim da se o nama ženama više ne sudi samo po dužini naših suknji. Mislim da je teško biti u politici, posebno kad je politika na tako lošem glasu. Teško je biti žena u politici. Žena se mora više truditi, mora imati više energije, vremena, znanja, da radi dobro, da zna više i da nije povodljiva. Mjesec dana od kako je počela djelovati novu slovensku vladu koju prvi put vodi žena, podržava 62% Slovenaca, a 35% ne podržava. Trenutno je najjača stranka u koaliciji premijerke Alenke Bratušek, kada je riječ o popularnosti, stranka socijalnih demokrata Igora Lukšića sa 23% podrškom. Pokazalo je istraživanje agencije Episcentar. U 90-članom slovenskom parlamentu sadašnjeg saziva je 29 zastupnica i 61 zastupnik, što predstavlja do sada najveći broj žena izabranih u vrhovno zakonodavno tijelo. Nažalost, mislim da je krivnja na nama ženama, jer se teže odlučujemo na kandidature za političke funkcije, ali su nas kvote prisilile da damo imena žena na liste. Veću mogućnost izbora u parlament Slovenka su dobile na izborima 2011. Tada su prvi put u cijelosti uvedene takozvane ženske izborne kvote. Riječ je o pravilu da na kandidacijskoj listi ne smije biti manje od 35% kandidata jednog spola, što se primjenjuje na žene jer je muških kandidata u pravilu znatno više. Sve veće prisustvo žena na čelnim pozicijama u zemljama na Balkanu svjedoči o promjenama u ovom tradicionalno patrijarhalnom regionu, postaknutim njegovim približavanjem Evropskoj uniji.